Uyabona ke kwangathi manje umuntu sekumele aphinde acacise ukuthi uhlobo luni lwe-MK ngoba engathi iMK nayo isihlukene kabili. Ngifuna nje ukucacisa abafowethu ukuthi ke mina ngiyona yipi MK. Lalelani lana ke futhi ningizwe kahle. Mina ngilolu hlobo lwe-MK lolu oluxoshe uKhumalo. Mina ngilo MK le exoshe uKhumalo lo obe yi-spokesperson lo obehambe ewebeza la ekhuluma ezenza msulwa kanti ulimbuka. uKhumalo lona osegijima ngezimoto ezinkulu zamamiliyoni ngenxa yokuthi ubezodayisa ngoZuma. Mina ngilolo hlobo ke lomkhonto wesizwe. Lolu hlobo lomkhonto wesizwe lolu oludilize lomfana lo obekade ephethe youth league. Bani lomfana lo ubani? Bani lomfana uSibongiseni? Mina ngilo MK le emdilizile uSibongiseni maqede yamthatha yamhambisa enkosini yakhe. Yamhambisa enkosini yangakubo. Ngilo MK ke mina. Le MK le engancengi, le engahleki. Le MK le exoshayo. Mina ngisupporta uZuma lo owaqasha uNene ukuthi abe iMinister of Finance wamqasha namhlanje wavuka ngakusasa wamxosha. Mina ngilo MK le eyaxosha uBheki icele evunywa kuthiwa hey uBheki icele hey waphetha amaphoyisa kamnandi wafika uZuma wamxosha wathi imbuka lento nina nazi lutho nina nibone ngathi uphethe kahle amaphoyisa imbuka lento wamxosha uZuma uBheki icele eseUpresident. Mina ngisupporta lo msholozi ngileyo MK mina le engenasikhathi namasimba. Le MK le engancethezi. Ngisho ungahamba ama media briefing lana ukhulume kahle ngeMK meke waba yimbuka wabanjwa ukuthi uyazenzisa uyapretenda. Ivuka ngakusasa ikukhomba indlela. Mina ngilo MK ke mina. Angiyona mina le MK le esanganayo ekhamisa umlomo onukayo lana ikhalela uKhumalo wenzeni uKhumalo fuck angona lo Masimbe MK mina ngile MK ethi fuck Khumalo ulimbuka hamba phindele kwiANC yakho leyo isebenzelayo. Mina ngile MK ke mina. Wena uyipi MK? Mawungeyona le MK engishoyo kade uyadakwa uyimbuka nawe.